jutarnji program na Studiju B. 17. aprila biće tačno 17 godina kako u Srbiji postoji nacionalno udruženje prehrabrih žena koje znaju šta je stoma. 42 udruženja iz sveta čine tu porodicu. Naš deo porodice je Snežana Milojević i mnogo hvala što ste tu. Dobar dan. Dobar dan. Hvala na prilici da upoznamo predstavnice iz Italije i Švajcarske. Tu su nam Marina Perota i Tereza Schneeberger. Welcome to Studio B, welcome to Belgrade. Thanks for being here. Thank you. Kažite nam kako se živi od 36. godine kad se život preokrene u jednom trenutku. Pa imam običaj da kažem da stoma nije bolest, to je drugačiji način života. Jako je važno iskustvo koje podarim, odnosno cilj udruženja je da pomogne u resocijalizaciji novih pacijenata, da se povrate svojim porodicama poslu. Inače, ja sam radila 4 sata do penzionisanja i već sam 2 godine penzioner. Tako da svoj volonterski rad pre penzije i sada posvećujem udruženju. Kako izgledaju ti susreti? You've been here for 2 days? For 1 week. 1 week? Aha. And have you seen everything in Belgrade? Pitam naše gošće koliko se u Beogradu, odgovaraju da su 7 dana tu i proveravamo šta su sve vidjele, kako izgledaju druženja. What have you seen? Do you like Belgrade? Yes, I like Belgrade. It's a very big city. You have much old building and new building. Imamo i staro i novo. Beograd je lep grad, kaže gospođa iz Švajcarske. And Belgrade and Roma, do you like both cities? Yes, I like very much. It is a very interesting center, and yesterday we walked in the center, and I find it wonderful. Šetnja centrom može da bude ugodna i za nas koji u Beogradu živimo, ali i za strance. Susreti poput ovih, gde upoznajete Beograd, gde ste divan domaćin onima koji u Beograd dolaze, jesu prilika da proverite kako, recimo, zdravstveni sistem funkcioniše u 42 zemlje. Kako se Srbija kotira u tim komparacijama koje pravite, recimo, u vezi sa životom u Italiji ili u Švajcarskoj? Imamo li mi neophodnu zdravstvenu negu za sve one koji imaju stomu? Zapravo čudo imamo, to mogu reći, posebno u odnosu na Hrvatsku i Sloveniju koji su nam bliže. Recimo u Švajcarskoj oni dobijaju za godinu dana 5200 švajcaraca. To je fond koji ulazi u pomagala, a kod nas je sasvim drugačije, kod nas je to malo fleksibilnije. U Italiji također imaju određenu sumu koju moraju, koja je poželjno da tih pomagala, kesa, diskova, krema, pasta, da potroše. Ako potroše više, onda moraju da plaćaju. Tako da nisam očekivala da su kod nas malo fleksibilniji. Mi imamo određenu količinu mesečno